سلااو ڕێز تەماشەوان هێژا بولتەنە ساعت 5 ڤارێ ژوارە پێشکەشکەم دەدەستپێکێتە گرنگترین سەرنووچە. لە ڕۆژاوایە کوردستانê nirxê yek tan genim yê îsal bi barawerdî bi sala borî re bi $125 Amerîkî kêmtir e. Malbateka Kurd diriya arkêra Banka Diyarkirina Çarenivîsa Kurê xwe li Efrîna Rojavayê Kurdistanê dikin. Li hezekê texînek roda û ziyanên canî û madî ketin. Nêzîkî 400 endamên Kongresa Amerîkî daxwaza destêwerdanê ji bo dîtina çareseriyeka siyasî jê krîza Sûriyê re dikin. Artêşa Tirkiye kerwanên xwe yên leşkerî derbasî xaka Sûriyê dike. Dubara Slav. Îsal Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD nirxê kirîna yek tan genim ji cotkaran li navçeyên jêr kontrola xwe de $126 ji sala borî kêmtir destnîşan kiriye. PYD nirxê yek ton genim $126 ji sala borî kêmtir kir. Li Rojavayê Kurdistanê him bi him werzê berhem înana berhemên çandiniyê û bi taybet genim nêzik dibe. Cotkar ji navbera nirxên kêm yê firoştina berhemên xwe ku ji aliyê PYD ve hatiye destnîşan kirin û bihabûna teklîfeyên berhem ênana bêçarema ye. Îsal jî Partiya Yekîtiya Demokrat nirxê kirîna yek ton genim ji cotkaran li navçeyên jêr kontrola xwe di $126 ji sala borî kêmtir kiriye. Rêveberiya PYD beriya du rojan Kodwerzê sala borî de nirxê kirîna yek ton genim bi $175,000 leyreyê destnîşan kirbû û bi ber çavbirina nirxê $1 Amerîkî navbera îsal û par de heman demê salê de tê diyarkirin ku PYD nirxê kirîna yek ton genim ji sala borî $126 kêmtir kiriye ew jî bi vê şêweyî. Werzê sala 2018 $1 Amerîkî 405 leyreyên Sûrî bû. Nirxê kirîna yek ton genim bi $175,000 leyreyên Sûrî bû wate $389 Amerîkî. Werzê sala 2019 $1 Amerîkî 507 leyreyên Sûrî ye. Nirxê kirîna yek ton genim bi $150,000 leyreyên Sûrî hatiye destnîşan kirin wate $263 Amerîkî. Wate $126 nirxê kirîna yek ton genim ji cotkaran kêmtir bûye. Li gorî rêveberiya çandiniya ya rejîma li Hesekê ku îsal genim û cih li navçeya Cezîrê bi qasî nehsid û 12,000 hektarî hatiye çandin û tê pêşbînî kirin ku îsal 850,000 ton genim û milyonek û 150,000 ton cih were berhem înan. Biryara rejima Esed û ya rêveberiya PYD derbarê berhemên çandiniyê yên cotyaran li Kurdistana Sûriyê gelek karvedan anîne holê. Demsala çandiniyê genim ce nîsk û bîqiya li Kurdistanê hat. Lê PYD û rejima Sûriyê her yek bi nirxekî pêşwazî li vê demsalê kirin û nirxê cuda cuda ji bo berhemên cotyaran danîn. Ji bo genim rejima Sûriyê $185,000 leyreyê Sûrî angu $324 ji bo her tonekî genim diyarî kiriye û PYD ji aliyê xwe ve jî $150,000 leyreyê Sûrî angu $263 diyarî kiriye û demsala borî nirxê her tonekî genim li cem rejîm û PYD $389 bû. Ev mijar bû cihê rexneyên çalakvan û siyasmetdar û pisporên aboriyê di torên civakî de û mîna karekî pawenkarî angu istiqlal binav kirin. Her divê derbarê de endamê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bişeremîn li ser akawntê xwe di tora civakî Facebookê de rexne li vê biryarê girtiye û wiha nivîsiye. Gelo me ne jiyan û rewşa miletê Kurd û civaka me bi taybetî li herêma Cezîrê li ser çandiniyê rawestiye me ne cotyar û karkerên Kurd bi dirêjahiya salê hêviya vî berhemîne da ku berdewamiyê bi jiyana xwe bidin ji ber çi ev hemî neheqî û nedadperwerî derheqê berhemên cotyaran de. Ji bo çi ev ferq û cudahî di navbera nirxên berhemên cotyaran de ji aliyê rejîm û PYD ve. Angu nirxên fermî û nirxê mîna bac û etawa bi ser xelkên de tên sepandin.
گلو ما اف تشته انگو اف بریاره هنک نمه بزداره دا کو کسین قربانی در و ضررمند جوالت باز بدن و کوچبر ببن ما نگره که جاره کی دن خودان دا سالات و بریار به دست لوی بریاره وگرن و وی جدایت نابرا نرخ رژیم دیاری کری و یه پیاده دیار کری نهیلن گلو ما نه اون بریارن قرقوشی کو دهله فوضا و تول هوی لجم ولاتیان پیدا ببه ما نگره که جه وی بریاره و نرخی پیاده گی هاندر دیاری کریبا لجه وی بریارا هوانه جخوا دویا ولاتی آزاد کریبان جبو کرینو فروشتنی داکو باوریا وان به دست و آنیبان دویا آلین پیوندیدار لسدمن اولهیا خوارنه و بجه و جیانی و پیدوین وی بکولینا لجه خلقاندنا به هیوی و به امیدیا جیان دگل خلقه مده گلو اف تشتین دکن و اف کریارانه همی جبو چه و خزمتا که دکن نزدیک 400 اندامên Kongresa Amerîkî daxwaz ji Serokê Amerîka dikin ku destêwerdanê bike û çareseriyekê ji krîza Sûriyê re bibîne. Ji koma 535 endaman nêzîkî 400 kongresmanên Amerîkî nameyek pêşkêşî Donald Trump Serokê Amerîka kir. Têde daxwaz kir ku berdewamiyê bide rola Amerîka li Sûriyê. Di nameya kongresmanan de hatiye ku hevpeymaniya navdewletî li Sûriyê rastî gefan tê Amerîka jî wekû her car bi rola xwe radibe. Herwiha heman endaman daxwaz ji Trump kir ku rûbirûbûyê gefên ewlehiyê yên li dijî berjewandiya Amerîka û hevalbendên wê li Sûriyê bike û fişarên zêde bixe ser Rûsya û Îran û Hezbollaha Liblanî. Serokê Amerîka derbarê nûçeyên ku behsa hewla rêveberiya Amerîka bû danûstandinên wê li gel Îranê dikin bi tundî red dike. Di twîtekê de Donald Trump Serokê Amerîka got ku ew nûçeyên ku behsa hewlên Amerîka derbarê destpêkirina danûstandinan li gel welatê Îranê dike ji rastiyê dûr in. Trump di heman twîta xwe de dibêje ku dema ku berpirsên Îranê amade bin ji bo danûstandinan ew ê bixwe peywendiyê bike. û got aboriya Îranê bilez diherife û ew jî cihê mixabiniyê ye bû gelê Îranê. Grupek çekdar sê welatiyên ku nişteciyên bajarokê Cindirêsê yê bi ser Efrîna Rojavayê Kurdistanê ve revandin. û li berember azadkirina her yek ji wan $100,000 Amerîkî daxwaz dikin. Dizîn talankirin, şewtandina zeviyên miletê Kurd li Herêma Efrînê, kuştin, revandina welatiyên Kurd li Efrînê û eşkencekirina wan ji aliyê grupên çekdar ve li Efrînê û xwestina gujmên pera li hember azadkirina wan bûye sîmayê rojê û diyardeya her roj li Efrînê. Ji beriya neh rojan dema ku welatiyê Kurd Mihemed Hemîd Xelîl 40 salî digel kurê xwe Mihemed Xelîl yê 9 salî xwestin biçin bajarê Ezazê ji bo wergirtina çareseriyê. Ji ber ku navborî nexweş bû her wiha kurê wî ji xwe serûçavê wî şewitî bû. Lê ji wê rojê ve her du bêserûşwên çûn. Ji aliyê xwe ve hevjîna wî dixwest di diriya arkêre hewara xwe bigîne aliyên peywendîdar û rêxistinên mafên mirovan da ku çarenivîsa hevjînê wê û kurê wê diyar bike. Hevjîna wî da zanîn ku heta vê gavê çarenivîsa hevjînê wê ne diyar e ne jî ya kurê wê diyar e. Tirsa wê ew e ku tiştek li hevjînê wê hatibe ji ber ku ew nexweş e û bi nexweşiya şekir e. Grupek çekdar sê welatiyên bajarokê Cindirêsê yê bi ser Efrînê ve revandine û li beramber azadkirina her yek ji wan $100,000 dixwaze. Ji derekî nêzik ji malbata wan ji bo dezgeha arkê ev nûçeye dazanîn. Şerfedîn Sîdo Reşîd Hemîd Xelîl yê 40 salî û kurê wî Mihemed Xelîl yê 9 salî. Ji gundê Bêlê ser bi navçeya Bilbilê ve û nişteciyê bajarokê Cindirêsê ne. Ji aliyê grupek çekdar li bajarê Ezazê hatine revandin û wê grupê daxwaz ji hevjîna Şerfedîn Sîdo kiriye ku $100,000 li hember azadkirina wî bide. Malbatên wan revandiyên xelkê Efrînê daxwaza azadkirina wan dike û dibêje çi şiyanên wan tuneye ku vê gujma peraya mezin peyda bike. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê çekdarên Silêman Şeh ku bi emşa têne naskirin hejmarek pere li ser xwediyê traktoran sepandine.
جدرک تایبت جه عفینه جه آرکر راگ هاند کو چکدارین عمشات 500 دلار امریکی آنکو زیدتر جه 250,000 لیره سوری لسر خودی تراکتوران لنافچه شیه سپاندنه. جدر هروها دازانین کو لگند قرمت لغجی لسر هر مالکه پره هاتنه سپاندن. وجبر سپاندن 3,500 دلار امریکی لسر مالبات که کرد او مالبات نچار بون جگند خواه درکفن و بری خو بدن جهه کدن. بله تماشاوان ایجا لسر بانگا 400 اندام کنگریس امریکی جبو دیتنا چارسریک سیاسی جبو کریزا سوریه نهام میفانداریا برز دکتر محمود عباس جه امریکا کریه دم باش دکتر دم باش دکتر امکار بیشن جه 2011 ده بریارک وها بالکش تجاری در نکتیه بریارا وها کو 400 اندام جه کنگریس امریکی بانگا دیتنا چارسریک سیاسی جبو کریزا سوریه بکن قالوا شو وطايد ده صابرز بالتيبات بشجريكا ايرو قلنا برا ايران يسو امريكا دتي يا كرين يا بهاقا قرب وامريكا لشكركي قلكي جراند قشان دي سر دورا ايراني ابجد كبير وطايدا ايرا امريكي بالحمواري دقرن بيتشلو زوردستي كي بردس ايراني بالتيبات بكام قرك ميزين بكاكيد بيش فينايا از خود میزنم او لابیه گوهری گرینگ یقول بشوی سکنی لابیه اسرائیلیه اسرائیلی ایرو وقت گوتین خود پاریزی پاراسنا خود گری پاراسنا وینا بگل کریاتی یک جوا خالی وینا بتایبت لیلویدی وقتی گو اف پاراسن تکرین امریکی برجواندی و هیچ قدر رجلات ناوین ده بتایبت دو سوریا و دولتي خليج دو العراق ده قال لك جيتي خصن جول باغا وراج بكره وكم بيزين جيمس ماتيوس كي دو الامارات اويج كي اخف لك قال لك جرين كري قلت يوم دف شفالي خنابرتن دواري هذا بتيبت بجد بانه قال لك دولتك هاي وقال لك خرابيات كتير وجات ناقين ده ده سويت سن اب اخر نامه هاي قهاتيه داني بتيبت دكبي بيواري هذا ليه چی قازنجی جیت کرن از بهوار دکم گلک زوردستی بید ایرانی ده بکرن دوی وارده زوردستی کل سر روسیا جی بکرن دکاری گو ایرو دسوری دت که آبها دکبه واتا کدیدا ام هیوید کن گو انو لشکری امریکی ورده بمینه هندرو سوری ده بمینه وقتی گو ورده بمینه و قازنجی که ملت کرتی ده بیا کرن يعني. باش دكتور تجي نها بحث كرت قوت اف بريار بهتر ش بارستنا اسرائيل قالوا د برجوديا اسرائيل دا كو بشار الاسد بمنه وكم دبيجن كريزا سوريا بشوايكي سياسي ورا چار سركرن اسرائيل جدست بيك كي وقت جو شورش راسوي شورش بو طبعا بحثا ده 2011 كان بري جو بي هارتن بي افچونه كسر ريجيمي يعني سربكي بي وقت تكفيري كان سري ده ام ده لكن جهنجي بشجي تجاره اسرائيل بريارا خنا ده اگر ريجيم سوري او بشار اسد بتيبت بي هارتن بس جوهرتنا ريجيم بقشتي كسيستمك از باور راكم اسرائيل تجي بس بشرطك مرجع كي بيدري مرجع يك امينه جو امريكي كي قال لك يسوي سكن مرجع يك امينه جو انه مسلماني راديكال نون اف جروب ابوزيسيون يجو حسيت كن خو ابوزيسيون غارك او لك نصر امادي ده دخو خصن جو جروبك يدرخن جروبك النتوي بك بيسر ده بس حتى رجائيرو او جروب النتوي ناتيا اجبرولش اسرائيل ايرو د برجواندي اويديا جو بشار اسد بميني نگو انو او یه قنج جیرا نگو او یه باشوی کربی اشتی که تنرمی ده یعنی راست بکه یعنی ديمقراطيكي بيخونه بس جاء ايرو چیتر نوی تخی مقارنت خی نقباوی و رادیکالی مسلمانی گو دیجی ویلو ابجا اوی اساسیه بس نگو انو دیجی گو سیستم بيگوارتن يعني وقتی گو هناك ديمقراط
هبن سر ميدان بس حتى رجائي كسنينه طبعا لبرجوندي هيدا او الجوشتيغو او دميزيني باشه دکتور حتی چرا ده امریکا و پابند به دیتنا چارەسەرێکە سیاسی ji bo krîza Sûriyê tevî ku em zanin ku di esîdana de bejdar nake û Cinêvê jî paşguh dike. امریکا به تایبەت دەستپێکێ دا وەختێ گۆ جنێف چێ بوو وەختێ گۆ ئەسەتانە وێ تالی بوو گها حتاە خاڵە دۆزدەهژکێ حتا ڕۆژە ئیرۆژکە ئەو نەتێدەیە بۆ وێ چارەسەریکە ji سووری ڕێبێکردن ئەو تێدا ئامادە نەبوولین و هەر تێژکێ کەسێک گۆدووردە ئامادەت بوون ئەو کەسێ رادیکال نییە گۆنێت کە ناکەوێت بەرژەوەندی ئەمریکیدا هەرێمێدا یعنی چه بدیل جێر دەینێ ئەس باوەڕ دەکەم ئەمریکی وێ بەلکی تێ بیرامە بەریا ده هەفتی سێ هەفتەیە گوت جیمس باوەڕ دەکەم جیمس مەکڤێر بوو قلت قول أزنا أمنا بيرن إنه لازم بشار هري بس نمعنا هنا سيستم لازم يقارتن أبينا قصدا بينا سيستم لازم يقارتن أز باوردكم أب آخرتنا تاليا قو لسوچه هات داني نقابة وزير خارجية أمريكي يا روسي ده وبشتي وزير خارجية أمريكي ببوتين رجونش از باورتكم دستبيكا گفتگوی نقابة روسيا أمريكا ده قد خازن سيستم كانود هندروي سوري تمامي ده دينين نقو قهارتنا بشار أسد طبعا لفيد برجوندية أمريكي چي دي خواستن نقهارتنا بشار أسد سيستم أمريكي دخوازي أو استراتيجي على المهودكاري بيجي إنه سيستمك ديمقراط وري سيستمك ديمقراط يجو بهتري بينات ند هندرو سوري تمامي دبي بلكي تأثير على بكي منطقة تمامي دجو سيستمك ديمقراط بي لبيد أشتكي بخوي القيني زور دستي نخيني سر أمريكية دا يعني بخيل سر أو هرمي جو إيرو أمريكي بيرا تكليات كل وكإسرائيل وكدولتي خليج وأصبح وردكم اللي بيد وارده خلق تعليم هوت كاري بيجي إنه دميزين إنه كرج كجرك ذي سيستم هذا آماده أو تكلم برجواندية أمريكي بيواري هذا ميزين نلقو هرتنا إسلام كي تاني تندروي رجيمة بشار ده تندروي بالرجيمة سوري ده بقاري يعني أو هرتنا یکی تنی که بشاری که دیج که دوسای یوکوینا امریکی وینا خوشب زانین الدور ترد میزین حتی اسرائیل دیج که بید میزین و از بهورت کم دوباره کدا روسیا جندجه روسیا تی بیرامی جار که دیجارا داخل یاکن کو ام ندجه وینا گون بشار بمینه هری يعني بله بس او سیستم يتقرين باشه دکتور امکان بیشن کو اف گاوا یکمینه جبو گرتنا دوسایا سوریه و فکرنا دوسایا ایرانه تفی کو اف دوی دما داوی ده گلک پرسگریک دا برا امریکا و ایران ده درکتنه دا کو دوسایا ایرانه وبا و شرک ده نافبرا امریکا و ایران ده چه ببه؟ از قانون دیو بهاری ده مگونو شر به چه ببی بس و زور دستی که گلکی مزن چه بلی نوز ایرو ده امریکا چما اف شری ها قربونه هادی کرن طبعا جبر ایران خو گلک تهدید کرن جبر گود دستی ایرانی ده تقزن جینمان دواری ابوری ده هیربی دواری تکلیه ناف دولتی هنه کی گلکی پاش کد یعنی گلک خالی او کاری با ایرانی دکرن ندی چو سر یا یک امین گفت دی چو سر انو سیستم مذهبی او نتویه شیعی بجکی فراه کرد سوریه ده بیمنی ده آریکاری ده هنک گروپ لشکری و پرگرتی آد که بس ما دسته ده زور دستی که دینی سر حرم دوار لشکری ده او زور دستی بلکه گوهرتنه که بکه گوبه لی دوار ابوریده وگره لینو ایران هی روید هندروی خود دوار ابوریده بس رژیم که دکتاتوره چه قاسی زور دستی الملط بی نغمه بینایا افتشکی نورماله امریکا بریاره تالی وقتی گودانی گود گونو او نفتا گوته فروتنج که تقریبا باورت مليون برميل دروجي ده مليون كونيف برميل دروجي ده بو خواست ويجي سكنين او بالحقيقه اوجي سكنان بريار ده ابا هذا دي خويا كرن ايران ايكونوميكيا وبمري وقت يقول بمري طبعا او جروبي جو اريكاريا وات حوثيه وحزب الله وكي دي ابناش كي طبعا ما كاري اريكاري لفيدي اف دي خويا كرن ايران دو خازي شراكي بك ايران دو خازي خرابونه كي دندرو هرمي ده بك جبر جوريجي بيفانا مايا بس نقول امريكي بها تخص از دواري انه يشربي كرين انا از باور ناكم تشربي كرين لي بلكي يعني وقت جو
امریکا صاروخ آویتنا سوری و بری وینا گوتنا روسیا می باویجن همه جه آماده کرن و جدی کساتنی سوری پی و بریندار بودن بقیهاتنا کشتن دو وقتی گو میزکی 50 صاروخی آویت پاتریوت آویت آنا از باورد کن تشتکی ولو بری بیکرن بس نه کی وارکی گو شرک چه ببی لی اف زوردستی ها او اف تکلیه های دیپلماسی اف کاری گوته کرن و که هر 400 گو نامه نویساندین بتيبت جرايك امينه جروبا كهلا ما ظنت امريكي نيفسين افتمام تكبي واري وانا كوكيد نقباء ايراني وامريكا اكاري بيجي نقباء ايراني وكوماري قد هندروي دكتور او ناكوكي ويتش باندوري لسر چار سر كرنا كريزا سوريا بكن او ناكوكين كود نافبرا امريكا وايران يا كود بحث دكي طبعا وزوردستي كي بكي وبهلي بلكي تكليه نقباء روسيا امريكا بتشكي زوتر ببن اجبر قولوا ايرو حسب سوري بارشك طبعا كاري بيجي بارشك دناف داخوازيه ايراني دقوم ديدا داخو بكي اجبر وقتي قو ضغط الايراني تيكرن ضغط السوري تيكرن يعني وقتي قو ايكونوميا دواري ابوريدا ايران باج كفيات خسريات هيربي او دهلي قو اريكاريا بينا جندري سوري ركيم بي يعني تشتكي قو ام زانين بلكي مدتيا جو وقتي قو سوري كتيا شرده حتى رجاء ايرو ايكونوميا او دواري عملا بنا فري بنا حتى رجع بويكتنا ما ظن نكت يجبر تشيجبر انه ايران اريكاريكا قال لك ما ظن عملا يعني صعبه يعني يا دولار وانا اريكاريا بيك دمك وقتي ايران وين نفطي نفروشي او عمل جمنامي او اريكاري بسوري رناكر افتشكي لاجيكت نافو هذا اسبورتكم ازور دستيها سر ايران بزور دستي كي قر خورتي سرسوري بكي طبعا لفيدي دميني بك حتى تشقاسي روسيا وبيها قبول بكي باش هو حاجه هذه روسيا ياك امينه ديواري هذا حتى تشرد نقبا ايراني وامريكا دجكي روسيا لفيدي تشتغو امريكا كي اصبح وردكم يعني ادويه بهوريه دما انه او تكليب روسيا رتكرن سر هر غابك غوتي ابيت امكارم بيجن دكتور كو نمانا هجمونا ايراني لسوريا ويد دمك نزيك ده وكاربا كريزا سوريا چارسر ببه از نابیجم دمک نزیکته بس از باور دکم گوخته گو امریکی سروی گروها بمینن سروی آخر وی خورتبونه های گودمین لوکماتیوس الامارات ایرو آخفتنا که گرین کریا 400 دی سیناتور کنگرسمانی امریکی وی نامه های خورتی نویسین لوبی اسرائیلی گلکی کار دکی اف دولت امارات السعوديه هناك بقري كاردكن يعني فري نه معقول امريكا سرسكن في واري هذا از باورتك مختقو اباها بردوام ببي وايران سروي رايا خود من يقول گفتگوي نكي از باورتك وي زوردستي كي بخي سرويس كده قون تكلي نقبا امريكا وروسيا دا زيده بن دا بچارسي كي سوري ربي بينن طبعا مختقو چارسي سوري ربي بينن بتيبت اواها دي خيا كرو ايران وجهره مدركبي يعني سوري دك جرك او يكش خالي هاري اكامينا جرك ايران دركبي ايران حتى يعني ولاواز ببيتدا يعني دركبي يعني اب يكش داخوازي روسيا اسرائيل يا غوريا بسري كاردكي وقتی گوته کلی چه ببین از باورتم اسرائیل ندج روسیا عفوا نو ندج به وقتی با ایران درکبی گو اواها بردوام که از باورتم شغله هفتی که دو اسیا و اف اخالی های دی درکب نصر میدانی سر پشکلیکا سوری سر پشکلیکا چو زوردستی دی مثلا سر یمنی اوی ها تمام و بی کرنواری گفتگوی دا و البهارتم ریک نوی جیر بید دکتور و کرد لروجاوی کورسانی و چه رولی بلیزن؟ گرکم بزن بن انه ام کرد خلقایک یا هری داوی ندوی باب پشکلیکی هذا ام فينا خوشك بزن طبعا اغلوازی هاش جمعه سببي ام خونا ام نافرين نافخوي ام بشكل صصنا ام نوك نسر هذا بس شوي تشل قزنجيه بكي بتيب از خدوي واردما في باوريدم برين هاجي قال جارم قوتيا المختي قو افكاري هابي كرين وامريكي هندرو دبي مين وقفتو نقبا روسيا امريكا دا تشي بي از باورتكم ام كرد وبكي قزنجي كغلكي باش ياغو او اب خوش باور نتكن قو بكنيدا وقتي قو اف نامه های هاتیه دانین گو به لیگو امریکا لشکری خود هندروی روج سوری دبه هلو بتیبت وقتی گو هندروی سوری دبه هلو دی رجلاتی فراتی دبی بتیبت وقتی رجلاتی فراتی دوی جم کردابی وقتی گو جم کردابی اذن کرد ویل بیدی بکنه ما فکی گلکی گر و ما فکی گلکی خورد از دور نابی دکتور وی اکونومیه که بتاسو بخینن نگلو
قالك بحث اوتونوميه تكرن وك وشوا باشور كردستان هرم كردستان دست بك ده حكم ذاتي اوتونوميه دست وخستن قالك بحث ويا كيش تكرن كل روجافاي كردستان جي اگر هيا كو اوتونوميه كيف دست بخينن بالتيبات ابناء برينها قالك جارم نيسان يو قالك جارم غوتيه وش دسبيك دشكي وقتو امريكي كتن هندرو ده استراتيجيه وينا قرا فيدرالي كده ده هرمي ده تشبي او سيستم سوري بي سيستم كفيدرال افاها هي جم امريكيه هي آماده ولو درناك لسر ميديا هي باش دشتنش بر ناكوكينش بر استراتيجيه تكتيكا ايرو ولد خوازي بيشتي تركي كتا ادلبي ده وروس ودل كرن سر مثلا عفريني افتمام هيش جو او بلان هيش باش بكري بس نمعناي او بلان سر شو سر زي شو از خد ما يزينم هرتمشكي انه يكش بلاني امريكي هري بيشكش انه او تجربه بعراق ردانين بهرم كردستان ردانين يا باشوره وتجربه السوري كيف طبقين حتى انها اباها هري اماده بس از تشتكي ميزين انه امريكي قالك جارا دخازن واسرائيل ايش كيف في اماده بون انه اف هرم فيدرالي جوبي اماده جن جرك بهي سر بحري اباها امريكي روسيا او تركي قالك تجي ساكنين روسيا تجي ساكنين جبرغو نوختيغو كرد وقراها تكليه بروسيا را بون تكليه بامريكيه را طبعا نقول انه اواخو غارد دولتها او هرتن يعني قال كان بيزاي من كرد ندي وارد نقول كاربن استراتيجيه خو سرنا دولتي بوغارن يعني اباها هيش روسيا بتجي ديجي سكني بس تركي بقري يعني حتى الفيديو لابيه خو يقول لك خرد كارت بكارتيني وقال لك يجي تكليه بروسيا رت كده ابلانها انا سري كرد نجي سر بحري بس ابلان هي موجوده هي سر استراتيجيه امريكي والسر فينا قال لك جاراج كارت كن اصبح وردكم انا ما 400 يقاتي داني دو بيشتو هذا تشتكي بيجن بيشت اخفتنا هذا قال لك جاراتي خبرن دواري سنتي ابلانها استراتيجيه هاجكي هي اماده بهاي سر بيجتو بكره قالك سباس دكتور محمود عباس شرفكاري سياسي قالك سباس بو باش دربونته رخصنا تروریستی داعش لباشور گندوار حسکه تقینک خوکجی انجام دا. انجام وی تقینی ده هجمارک لشکر دناوبرک کشتی و برینداران ده کتن. لگور آگاهی نارکه که دو رخصنا تروریستی داعش برای اتومبیلک بمبرشکری رفک بسر هفیمانی نافدولتی و لسر ریا الخرافی لباشور باجاروک شددی لگندوار حسکه کره ارمانج. هر لگوری همان آگاهیان که در انجام وی تقینی ده 8 لشکر دناوبرک کشتی و برینداران ده کتن. سرباری تکبرنا هن آلافین لشکری ین هفیمانیه که جالی خواه رخصنا تروریستی داعش او کریار تروریستی لخواه گرد. لکامپا قشتبا یا پنبری روژاوای کردستان که بسر هولی ریویا کردین روژاوای کردستان دمها رمضان پیروز ده پرانیا وان روژیا خواه دگرن. کامرا رادیو ریباز سردانا کامپا قشتبا کریه کامپ هفدورا تماشا بکن. روک جوان و شیرین گلی مسلمان و دناف دا پرانیا گلی کرد پیشوازیا مها رمضان پیروز دکن. لکامپا قشتبا یا پنبرین روژاوای کردستان که سر به هولی ریویا کردین روژاوای کردستان جی لمها رمضان پیروز ده پرانیا وان روژیا خود گرن کاروبارین خوین روژانه جی دکن. دلخوشیا خو جوی مهره ددن خویانی و دبیجن سقا رمضان 2019 پر خوشه لگور سالین بهوری. خدان دکانان جی کو ولاتیه بناوی محمود یج باجاری دیرگه یک جوانه بحثا گوهرتنان دنرخ کلوپلان ده دکه. خدای الحمدلله باش بو بس ابو تقریبا 3-4 روز نکانه کی دنیا گرکی گرم بو. اگر روزی پیروز کم ان شاء الله بخیر و خوشی در باس کن. وروجي خب تمامتي بقرين روجي هيفا رمضان دا وكا خضرها مثلا قالك جرام وبري روجي نها انا كي باشترا قالك باشتر بوج بري روجي الحمد لله سامر خدان دکانه که بجوکه دون درمه که خوش دروست دکه بوی کاری نان مالا خدا بین دکه بقالو خدا کارین مارکتان جی دناوا کامپه ده دبیجن هندک بوهابون دنرخ کلوپالان ده چه بویه جه خلک انهاجار را دبه پرسگریک دکرینا پیوستین روژانه را براد ابو زايد فروش الحمد لله ابو زامن قال كي خوش ومرغوبه ودير وجي ايصال قال كي خوش الحمد لله يعني جو هينكا نوكا صالات شوي براسي جو قرمبو الحمد لله قال كي خوش الحمد لله خدم يعني بالنسبه جمره يعني معروفه ابو زامن كامبي دا خوشها يعني
رمضان ده از بس بشتي افطاري دكم الحمد لله اوجي اخبار سر هي يعني بس نوكا بري روجيه طبعا. والله اسعار يعني باشن بس تشنا جرامونه وقوشت ما قوشت وخلجي يعني فقيره شغلتنا وتشتكتنا يعني تشنا هي نكانه بكره الدنيا روجيه واسعار نجي باشن يعني هري والله يبر قوشت بهابيه يعني قوشت مثلا مريشتي ما بسي حصل دان هابو شار ربعك هري والله قوشت كان يجيب هابو حتى ملاد خازم وحركه الصابي اسعار شكي ارزان ببن ومجال الشغل كوفابي ملا شغل بالشغل باشتره بري حميد تشتي ام ولات شبه ام وگر ولات اخوا حميد تشي باشتره ماه رمضان پیروز بربنیوی وهات و بری خلکی لججنیه جل فروج و پیلا فروج جی بحثا جدابونا ماه رمضان و مهندن ساله ده درباره کار و کرین و فروشتنه دکن لی نرینن وان نوک هفتین دبیجن بنیزیک بونا ججنا رمضانی کاری وان پر باشتر دبه ای سال بچکی روزی خوش انجام روزی جی خوش بود یه دنیای ولو هینک بو و کیفا روزی جی وقتی عیته کارمه روزی بچکی کم ده اول بدایتا و کار 15 روزی اول و پشترا ایوار حرکه ما باش چی بولها جنها بده بلش حرکه خوش چیل بی اسعار تجارت نکی گرانت کد عیده لا بجن تجاره ازماتا جبال يعني عيدا ووقت ينوقع هذا از عاد القريمة قنديط نوريما باجاري قامشلو الحمد لله رمضان إيصال رمضان قلقي خوش بو دنيا هي نكبو أو قرما زيادة بسر مدنات وأم سر ملاطيخي كرد في مناسبة هناك أم بيروز كن وإن شاء الله أم ججنيجي بهبدو رحم بيروز بكن ورمضان قلقي خوش بو خدي الحمد لله يعني إقبال عالمينها هن بهن تشيد بي أم سر عيدة تشن إقبال عالمي تشيد بي ونقع عالمي سرسوكي دهيا ماه رمضان پیروز پیروزترین محل با خدای مزن و دروان د ساله ده جبلی کو روجی فرض کل سر هر مسلمانی کی خیر و برکت رمضانی در باسی دلی هر مروه کی دبه رمضان پیروز بخیر و بریا خوا کامپو آواهین بلند و قصرار ناسناکا در باسی هر جهو دورگی دبه کردن روجاوای کردستانی جی او رسمن رمضان پیروز به شاهی خوشی بریود بن جکامپا خوشفا علي عمر وزارت برافانیا ترکیه اشکره کرد که دریا پیوندیه که تلفنی ده وزیر برافانیا ترکیه لگل هفشان خواه یه روسی داوین پیشاتین روشا ادلبی و دیتنا چارەسەریه که جروشا کنها ادلب تیرا در باز دبه گنگشه کرن. جبو گنگشکرنا داوین پیشاتین روشا ادلبه وزیر برافانیا ترکیه و وزیر برافانیا روسیه پیوندیه که تلفنی انجام دان دیده به هرگولی بحثا روشا ادلبه کرن. ده داخوانیه که ده وزارت برافانیا ترکیه را گهانده که ده دشمه خلوصی اکار وزیر برافانیا ترکیه سرگی شویگو وزیر برافانیا روسیا ده پیوندیه که تلفنی ده داوین پیشاتین روشا ادلبه و گوندوارین وی و صندنا تدابیرین پیویست جه روشا ادلبه را یا کوتیر درباز دبه لگوری ریکفتنا سوچی یکونا برا ترکیه و روسیه ده هاتی امزکرین گنگشکرین وزارت برافانیا ترکیه روژا اینابوری ده داخوانیه که ده را گهانده که گروپا کاری هفش یا نبرا ترکیه و روسیه ده درباری سوریه یکمین جوینا خواه درباری روشا ادلبه لانقره پایتخت ترکیه لدارخسته ده هر دو آلی ریکفتن لسر آگربست اکادمکی بو دما هفته و دو دمجمیران لادلبه گوجالی خواه درین را گاندنی اشکره کربون که ولات ترکیه و روسیه ده جوینا خود بسر نکتن درباری راوستاندن شر به تمامی باجار ادلبه به تنه هر دو آلی گهشتن ریکفتن اکادمکی گوشرو پفچون و ایریش کرن لسر باجار ادلبه بو دما هفته و دو دمجمیران ورا راوستاندن جالی خواه مدیاین روسی بلاف کربون که پشتی را گاندن آگربست راوستاندن شر لباجار ادلبه بو دما هفته و دو دمجمیران جالی روسیه و ترکیه و حکومت روسیه برپرسن پلبلندن رژیم اسد آگداری و آگربست کرن کو ایریشن خو لسر باجار ادلبه راوستینن لجالی خوجی ناجی مصطفی بردف که انیان اجتماعی ارزگار کرنه او اگربستا دمکی بتون دیرت کرو گوت اگر رژیم اسد جهمو دورین کود دما داویده دست سر کریه بنکشن او قط به اگربستی قبول ناکن ارتشا ترکیه جدوه و هجمار کاروان خواهین لشکری در باسی ناو خاک سوریه کرنه مدیاین ترکیه را گهاندن که بارمانجا زیده بونا آلوزیان لباکور سوریه جدوه و ارتشا ترکیه 5 کاروان لشکری که جهیزن کماندوز زیر پوش و چک و تقامانیان پیک هاتو بو دریا باجار هاتای را در باسی باجار ادلبه کرنه.
ji destpêka Nîsana Borî ve hêzên rejîma Esed û bi piştavaniya Rûsyê dest bi proseya xwe ya leşkerî li ser deverên li Bakurê Sûriyê kirine ku di encama wan êrîşan de bi sedan ji welatiyên sivîl canê xwe ji dest dan û zêdetirî 300,000 kes jî derbeder bûn. Wezareta Berevaniya Rûsyê ragihand ku bengeha hemîmîma leşkerî ya Rûsî li Sûriyê ji aliyê grûpên çekdar ve hate armançkirin. Di daxuyaniya xwe de Wezareta Berevaniya Rûsyê eşkere kir ku duh bi şevê grûpên çekdar yên ku li Idlibê dimînin biriya 6 mûşekan bengeha hemîmîm ya leşkerî ya Rûsî li gundewarê Laziqiyê kire armanc. Lê Berevaniya Asmanî ya Rûsî li bengeha hemîmîm karîbû bersiva wan êrîşan bide. Herwiha Wezareta Berevaniya Rûsyê da diyar kirin ku di encama wê êrîşê de tu ziyanên canî û madî rûnedan. Ev ne cara yekê ye ku bengeha hemîmîm li Sûriyê ji aliyê grûpên çekdar ve tê armanc kirin. Ji ber bilindbûna asta şer û tundutujiyê li deverên cuda cuda li Bakurê Sûriyê bi taybet bajarê Idlibê bi sedan ji welatiyên sivîl canê xwe ji dest dane. Ji aliyê xwe ve netewên yekgirtî metirsiya xwe derbarê rewşa Idlibê ya ku niha têre derbas dibe derbirand. Tîma hevrêzkarên bersivdanê ya ku li bajarê Idlibê kar dike ragihande ku bi sedan ji welatiyên sivîl lê deverên li Bakurê Sûriyê ji berê berdewambûna êrîşên rejîma Esed ji aliyekî û balafirên şerkeriyên Rûsî ji aliyekî din ve hatine kuştên û birîndar bûne. Di raporta xwe de tîma hevrêzkarên bersivdanê eşkere kir ku ji destpêka Sibata Borî ve û taweke îro ji ber armançkirina deverên li bajarê Idlibê û gundewarên wê ji aliyê rejîma Esed û Rûsyê ve bêhtirî 492 sivîl nava wan de 144 zarok jî hebûn jiyana xwe ji dest dane û hejmarek mezin jî bi giranî birîndar bûne. Erê li gorî heman raportê ku ji wê hejmarê 366 kes li Idlibê hatine kuştin, 110 li Hemayê, 14 kes li parêzgeha Helebê bûne qurbanî, herûha du qurbanî li Lazqiyê. Derbarî pêla derbederiyê tîma navhatî di raporta xwe de diyar kir ji destpêka encamdana proseya leşkeriya rejîma Esed li ser Bakurê Sûriyê û taniha zêdetirî 6,000 malbat ango 300,074 kes derbeder bûne ku li gorî belgekirina tîmê bêhtiriya wan derbederan berê xwe dane deverên sînorî bi taybet deverên li ser sînorê Tirkiye û got ku hejmarek mezin ji xelkên deverên ku ji ber êrîşên rejîma Esed û Rûsya reviyane niha li çolê dimînin û di rewşeke pir xirab dene. Erê li gorî heman raportê eşkere kiriye ku ji bilî armançkirina sivîlan li bajarê Idlibê li Bakurê Sûriyê çekdarên rejîma Esed û Rûsyê di armançkirina navendên xizmetguzarî, avahiyên tenduristî, mizgeft û nexweşxane û dibistanan de berdewam in ku bêhtiriya wan ji kar hatine derketin. Serbar kir ku ya herî dawî jî nexweşxaneya Tirimlê hate armançkirin û rûxandin ku bi temamî ew nexweşxane ji kar derketiye. Erê divê derbarê de Antonio Dojarî ke berdevke emîdarê giştiyê netewên yekgirtî metirsiya xwe ji armançkirina sivîl û jêrxaneyan ji aliyê rejîma Esed û Rûsyê ve li ser deverên cuda cuda li Bakurê Sûriyê derbirand. Bi taybetî li ser bajarê Idlibê û gundewarên wê ku ji ber bilindbûna astê şer û tundutujiyê li deverê rewşa bajêr bi temamî têkçûye. Arif Ramadan bi Hacî Arif tên naskirin. Di nava Kurdên Rojavayê Kurdistanê de navdar e. Wekû piştevanên nivîskar û rewşenbîran tên naskirin. Niha jî hotêla xwe li Hewlêrê kiriye mîna navendeke rewşenbîrî. مركب محمد عارف ملا عبدالعزيز رمضان جامودي أسجبونا 1964 من العمودي خونت حتى ثانوية دورة أسجوما حلبة الويدة كي مني بوتيل كري نافي أرز لبنان بو شغلنا ما همي بيكري ما جارك دي ما فيش فداية ما اوتيلك ديجي كريب نافي يرموك ام جيشتن صالة نوتو صالة هشتي وشاشا 1986 برايمني مازن بشك بروبلم دي بازارا سيرا دي زياوي هات كرن زيا سوكي همي هات كرن وچيروكا گلكي دو دريج مازنه مجبور بون بو سيري خلكي جمع بون مفروت بون بس خلكي بس هو سيرنا تشون بريوان نقريان مجبور بون معملكو مالي خفروتن جبهم حقي خلكي بدنوان رحمتي بابي ما تليفون كر قلت حزناكم كس تليفون عم بك موتيلي خفروتن ما مالي خفروتن تقريبا بيش ام قالك تعدل مهات
براي مني مازن خواستن بو عسكرية أو مؤجل دراسي بو دو براي مني ديجي العسكرية هون أجي شوم من عسكرية خو بزوكر جبونا كو براي مني مازن نتشا مع عسكري كرو جا عسكرية از دركتم إمارات طبعا دنافا عسكرية جي هناك مشكلة يعني سياسي مارتشي بون أزهر بردان بو نيفي وتيلي ما بوش حردو تيلا نيفي ما بو هندك أجنبي مرازات بون يعني أوي مكتوم جبر ويناجي أم قرتن سياسية وانا ميشاندن المهم مش بريارة خدا أزدركتم يعني أزدركتم إمارات دركتم إمارات صالة حيشتي ونها از الويدك مشخوري قاما كريو والويدك شغلين دسبيكي وكي ديكورا دو تشتي وصادة طبعا مرحلة عسكرية جي مجبير كل وقت ما اوتيل تأسيس كرز عالمي بوم نجارية وزعلمي بوم ديكورات جبسينة وزعلمي بوم صبغي يعني بوان ورشاطة شغلين زعلمي مقلق كارا شوم الإمارات مناو شغلها كر تقريبا صالك إمام صدام كتا كويتي خليج تقريبا فالا بو عالم قلق جيرافيان شغل ما بس من بردوام كرز مخقرت يعني اسمه حطاني نوتو تشاري حطا نوتو تشاري نوتو بنجي جار نوتو تشاري بنجي هاتم عزاك مال تركيا بو زافايكي من امري خدي كربول ويدم هندوان بحسي كردستاني كرنكو تشتك لينينا قماش لينينا تشتك لينينا كو حصارك دنياي لسر كردستاني هي حصارك عراقي جي صدامي جي لسر كردستاني هي حصارك دنياي سر عراقي همي حصارك صدامي لسر كردستاني ما تشو موافقاك استنجي امريكا وما تصيق الجمهورية المتحده وما هات نظريكا تركي مع ريا ابراهيم خليل مجارك دي فكروا وكردستاني قالك بيد الخوش بون مكتبة جناب السروك وقمركا كردستاني وابو بنجين وجماعتي قدر كيفاش مارغرتن وجويت شغدم بمجا مؤسسة برفركر لدبي من انا حطاني انا بنافي مبو نوتو شاري مدس بيكر امان حطاني 2004 طبعا جاء في ريا ابراهيم خليل بو رسمي فابو ما قالك اجازه اصلا غير قماش والكترونيات وتشت 2004 ده قالك كرد هاتن امارات شهدوا بلابون ما حس كرم تشتكي رسمي بكن كوم كاربن فان كردانا بسر هفدودن وكي جالي رخصة ندان إمارات شبه الإمارات دولتك حزج تحزبه وجمعياته وتشتي وصاناكن زاني ولاتك أميري ملكي يعني ما دزگاه سما كرد ما دامزران بو چند هنارا كردي و در سالا 2004 دبو يكمين جوات ما تشكر بناوي هديتنا كردية عربي قالك برپرسي اماراتي وبرپرسي كردستاني جي هاتن نابي وزير روشنبيري وحسن سليفاني كسروكي كيتيان في سرابون رحمتي كاميران بارواري كمدير راديو دهوك بو بس مباشر بو جوه دي جار ما انطلاق كرو ما دس بكاري خوكر دزگاه سما نقطة قلق إيجابي بود دجيانا كردي دو كوي كمين دزگاه الولاتك عربي خليج بدبه وقلق خدمته كاري ديجي تشاب كرنا برتوكا دار خصنا فيستيفالا سينما كو ما فيلم كردي دا باش تكرنا يعني تقريبا حطاني اج امارات هاتم نزيكي تشلو تشار عنوانا متشابكر طبعا دزقا سما ازو دكتور علادين جنگو دكتور فريد سعدون بو عدنان بشير بو حسن سريكاني محامي حسن پێشناوی نەماتێ بیرامێ ئەڤین شکاکی بۆ ینی کۆمەلاک باش ڕەوشنبیرە دۆرابوون بەس ساڵێک ساڵ نیڤێکی درێژ نەکرد گەلێک ئیمکانیات جێردا بوون دکتۆر فەرید سەفەر کرد دکتۆر عەلادین خوێندنایی هەبوو جامیعاوی هەبوو بار هەمی ماڵ سەر ملێ من و مژی 2005 جەنابی سەرۆک عديت نكوينا لكردستان مكر مجر قوم ما دزقاك كردي ما ذاكرية ما رخصاي بيش هكري قالك كفاية هات صورتي جهي وصاد كان قلت يسحسكم سركا عطينا من مجوز وعددم
اگه ملک مالی خود سرکم از دی بکم کو هر سرکوی یعنی ایجاد هندری دستگاه دیجی مجالیا کردیجی برای وبر مثلا د موقع سما کرده وظائف شاغره هبو ایگو وظیفه که بگریا درباست بو موقع وظیفه گلگور خود دید تلفن آمد کرد موت شانس سر شغل او کسی گودریا ما جیر شغلی ما 405 اقامه 405 کارمند مهندس مموستا معلمي بلاطه معلمي كاشي حمى اشكال ميكانيك جديرك حتى عفريني هر يكيب كيماني 1000-2000 دولار ليتشو ما يعني دبي اوانا شي مجوار قوم تشتري جونافي بس مقابل اگر او جيغو هنيت شغلك بو فالا تشي بو هنيش مار بيش نمي كردكي تعمل شو نايناد يعني او بو كو ام تقريبا 3000 كرد 3500 كرد ناف الجمع تشي بو كو ناوی وان و ناو نشانی وان کیجا باجاری کیجا ولاتین و کیجا باجاری دوی کارت کو چی کارید که او ما سیستم اقدانی ویتالی ابراهیم کوری ابراهیم یوسف مستا فایق او سرپرشتیا موقع کریجا بشکل کی فرمی گلکی قاد بو يعني شنو ما بو ام اماره هشتال امارات تشکیل کن بله بله از باور مختی الویده بون طبعا از و جروب الدور مهمی ام جلك علي كربون رياض شالاكيارو ام حتى ججنا اماراتي ججنا وطني اماراتي مال جلي فلكلوري مال فرقه خو الكوما خد كرون دشون ما خوشي خدا خو يعني كرنج وانار او هيش جو امزوني زيكي وان ببن طبعا اماراتي جي نوك عربي سوري وعراقي وانا اجبر دور بوش كردات چه تشتك سلبي سر كردان زاني بون و كمبيوترات نو بين تشي بده تشي برنامج جير داخل قبول دك ام كرد زو قبول كرن دوی قبول کرنه ده ماهیش کو علاقات یان زو کردستان جیر چه ببه باورم بدو که صدام کتا کویته ده بریاره کی خلیجی هبو هر هفت دولتی خلیجی العربی کو ممنوع چه عراقی به وان دولتانا دبي مكاريب ودريا وان علاقاتاره کو مگو ام کردن ناوی عراقی بزوری سرمایه و ام خو زمانی ما باشقی فلان کرد باور که به 8 دلاری ما ویزا کردی درتخست بس کو یکیش بغداد با 5000 دلار حتی گو قریبو ویزا پازدار جا یه کردی اقامه مجر درتخست یعنی بصدام اقامه کردار درتخست و گله کرد هات نویده حتی لنوا لامارات لجادا که قرار بگونا ویش به شارع کردستان مخابات سرویجی کر مهم شرکات دوی مزن وکی داماک وانا معانی کردستانی که جمعه کاشی وک بیجن برپرسیار و مستشار حسین سجوانی بو مهشت اوجی به کردستانی کو مشروع کی 16 میلیارد چکه بس عندك امارات جي عندك كت ازمات اقتصاديه ده وازمه بنوك هبو بري يعني صاله 2008 هذا ويتشغي او يجي قوتي مشروع بشكل تاجيل كانوا مشروع تاجيل بو المهم بقشتي امارات هدي بشك كيم بو دوي ازميده كاري ماجي بشك كيم بو تشتن اساسها بون زارو كيم قشتن مرحله نافنده يعني بيجن اعدادي مقاف زارو كان اقل خلاص كن خدنا خو جامعي خلاص كن قطنا ماتين كردستاني يا باشو هينغو بچوكن امام بن كردستاني زارو گو اگه بچوك به زو حوالا بو خپیدات که زو تقلم ده بجور اوجي سبب بو السبب قالك يجي يا مازجي يا گو هشت کو زوزم برياري بستينن وقت دسپيكا شورشا سوري بو امش چون برداريه قنصليه سوري از بناوي جاليا كردي شو وعلى اساس از جاليه همي بن بس مكس نبر مغاز مخاطري بانا كمستني شو برشعب مقابله بمركرنو نما اقامه منو كرن نما باسبورا منو كرن مجي بريار دا خلاص بين كردستاني مهاتن كردستاني راسي مهاتن كردستاني بهيفيا كو از فقر مقامش له يعني مرحله كم بوج برجو از مطلوب سوري بوم طبعا سال 2012 طبعا او 12 صار مو نشوفون سوري 12 صار مو سوري نديبو كامهاتن 2012 بيدا بيش شيفا
کو مدگوبل کی بشار که و رجاوا آزاد برون فگرن مدیتش دی دریش که كيف عم يجي رونشنير ناي بناية ما كريكر استثمار سر 10 صالة أو تشتي بمرهب وهناك يارمة تيجي عندك هفالا وبردس بيك شريكك مردر باسبو بس ديقو شغل كيم دركت أزمام تناخة ما في اوتيل ما تأسيس كرو الحمد لله ما تشتكي قالك برشاو وقالك خوشك له ليري تشكر أزوان كارمندان نابينم كارمند الجمخة حاشا أدبيجم همي أم بهافر كارتكن ام دور نوت کارمندی لوی اوتیلینه ممکنه اوتیلا بشیس کارمندی جی برای وب چه پنجی جی برای وب چه بس برگو هنده کبون براستی من زانی کو دیوان باویوان برایوان خوشکیوان لروجاوال ولات بحاجتیانن ما الناف کاردشتن نوکاجی ام نوتن ممکنه هاوینا دم دکهن صداجی او جی گلکی جی سر بلندایی بو من اگر تشتکیش خونه رازی مجبور رازی مکو او حتما هيدي سي شهر شالك يام كان شي جي امذاكرنا هنرمندا وسياسة مدارة بن يعني ام دهلمكو خلكي مي كرد بقشتي وخلكي مي رجافا بالتايبات هبدون فيدي ببينن و تشتكي باشكو هر جواتك مشيتكن بيتري صد كسا حفتيك حتى صد كسا لي حاسب بيتري وانجي روشن بين وخندوان من دكتور صيدلانيين تشتكي جواتا قال خوش بيس اوي كو سما شاب كرن ما تشلو كارنوان شاب كرن طبعا دي ظروف قالك نخرج كو بشافي ما شاب دكرن اوي شاب دكرن دبي من كارين بعض هندك لبناني شاب دكرن هندك جارا برتوك الشافي الجيكي شاب دكر وقاباوي الجيكي دي شاب دكر ودوركم دكر حتى ودقيان خديه وين فيسكاري يعني او تشلو شار عنوان ما شاب كرن وبيتري صد وبيس عنوانا شي اي كو تشابونه مالسر حسابا خو ما وجه اهانجو حفله مذاكرناوي برتوكي ما تشاب قالك معرض بيشنجاهي برتوكا لمصر والجزائر ولتونس روسيا بله تماشافان هجاب وی او هم گشتن داویا بولتن اخوا دوباره سرنوچه لی روجاوای کوردستان نرخ یک تن گنم یه ای سال به برآوردی به سال بوری را به $125 امریکی کمتره. مالباتا که کرد ریا آرکره بانگا دیار کرنا چرانویسا کوری خواه لعفنا روجاوای کوردستان دکن. لحظه که تخینک رودا و زیان جانی و مادی کتن. نزدیک 400 اندام کنگرس امریکی داخواز دستیواردان جبو دیتنا چارەسەریە که سیاسی جه کریزا سوریه را دکن. ارتشا ترکیه کاروان خوین لشکری در باسی خاکا سوریه دکه. هر شاد و بختور بن.